Dostlar, assalamu alaikum. Bozor alami kanalının көрүүчүлөрү. Бүгүн 3 апрель 2022 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Койлордон баштадык экинчи видео. Туз канча болуп калды экен эже? 8 сом болуп калыптыр мына малдын тузу. Анан буларды баняга да койсолот, а? Достор, только видеого лайкты басып колдоп кетиңиздер. Каналда биринчи болуп атсаңыздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Биз алынгандарды биринчи тартып көргөзөйүк мына жерде. Канча болду дедиң, 70 кумажын. Бул боз эмес, а? Боз деди. Кумажын 70 алынып турду. Биз эми базардын ичине киребиз. Бuyakta açpayı gene. Bu kumajın kança oldu eken. Buyağa kireliç. Çetten tartip görgözüyoruz mu? O koydan başlayız. Kança git? Bunların neresi yok. Kança var ki? 9. 8 bin ha? 8 sıra var. Kozulu koylar kançadan bak? Kuruk 22'de. Yaxşı. Ama o kozuşçu? Olmuş 15. Olmuş 15. 2,5 var. Oğlar. Onday. Kançadan eken var? Erkek urgaçı 12'de. Kozu. Onda var. 12'den sıralar. Siz kança sırayız? 15. Kança tiş koy? Kança tiş? Şu çöp yiydiğin işte. Demir cevdet koy. Çöp koyat. 4 tiş 6 tiş boladı değil mi? Yaxşı. Hanımdan şuraya var. Bozukla temel. 52 masa oldu. Satıldı. Kança oldu? 20 oldu. Nasrenyanız yok mu bugün? Nege? O şöyle var. Tamam o zaman. Bu kıskor da. Urgaç eken. Kıskor. 20 oldu değil mi? Vardı aldınızlar mı? Kaçtan oldu? O çoğu. 25, 23, 18. O 23, 23, 18, 15 ha? 12. 12. Var erkek urgaçlar. Urgaçlar ha? Alınıptır. 23'ten 15 geçeyim. Kança eken mi var? 16 urgaç ha? Kaçkor bu? Sizlik içi var ki? Burada 16. 16. O yeşki. Yeşki kança eken? 10.000. Ek ulağımayan ha? 8. Ulağımayan 10.000 deydi. Tak, koy. Assalamu alaikum. Kança? 22. 22. Ana. Ana kozlar ne eken? 22'de. А kança tiş bular? 22. Tiş, сколько зуб? O старая, брат. Карып қалды дейді. А за сколько будете давать? 22, 22. Нет, ступка есть? 25, прошу, не говорю, 22 отдать сразу. Сразу, да? Магазинский сена 22'den. Aldınız mı? Satıldım. Kança sıradasın? 9. Surgaç ha? 9 bin. Жақсы. Nerede var? Жақсы koy тұрады. Қаншаға mı koy? 17. Kozulu emese bular? 17 bin sıra. Kança koyasın? Bular жына gördün mü köçede? Koçkor bu? Kança? 23. 23. Sizdeki 10. 10 mu?
Urgaç. Toka qo'chqorlar. Buljalarda qo'chqor. Var qo'chqor urg'achi. 4 ta var. Urg'achi. Qo'chqordan 4 ta var. Qanchadan so'radasizlar? Короче, оптом 9 ta turibdi. Optom 9'dan. Suyursa o tushasizmi? Kemi bo'la vallahi. Tushib berasizmi? Qanchaga? Tushib berasizmi? 9 ta ichida tushib berasiz deydi, optom. Ma. 9 4 qo'chqor var ekan arasında. Telefon nomer beringiz onda. Telefon nomer beringiz. Telefon nomer 0707 37 95 58. 37 95 58. Urgaç erkek aralar. Avul koy kimdeki? Alarını seyretmeyi var. Kozu kanca kan? 6,5 suratım. Verip görgülü. 6,5. Çakma koz. Bayka kança oldu? Almadı diye. 20 ay cana. Başka var gene? Kanca? 16 lira vereyim. Qo'chqor. Arkası. Koy. Qo'y bular. Qo'y. Bu urg'och erkakmi? Qo'chqor. Qancha? 15. 15. 1 yoshga chiqinlik. Qo'zli qo'y qancha? 13 ming. Ha bularchi? 8 urg'ochlari. Tak, yo'qda. Qancha bu? 150. 150. Tak, tishi qanday ekan? 3 yaşta. 3 yaş ha? Tak. Bu liniyasi bormi yo'qmi? Liniyasi. Ha, bular qanchadan? 50 60. Bunisi 60. Bunisi 50. Yaxshi. Ruslanboy ekan-ku? Mahmud. Bular qanchadan bo'ladi? Bera turgan yeringiz. Окончательный магазин sizlarni. Yo'q. Da. 55. 55. Ayet Sen bu yok bu bırak o 55. Ko'ni 50 dan beraman deydi. Qo'chqorlar semiz. 100 ming. Buruqqa. Bıraktı hesapta koyunca ben. Qanchacha bu? Ha? 22. Yiriklar ha? 22. Urg'ochlar bor yo'q? Ha urg'achimdan bu böyle. Qancha bu? 17. Qozisimen 17 ha? Bularda erkakmi? Bitter. O qancha ekan bu? 17. Bu da 17. 17 ming. Tak. Bu sarva qo'ylar. Qancha ekan bu? Qozisimen. Ha? 11 ming qozisimen. A bu qaysi nafa? Narxi o qo'z 11 ming. Qaysi bu? Bulcha. 45. To'qtu ha? 45 ming. Bularning liniyalar bormi yo'qmi? Bor. Qaysi liniyalar? Bilesizlarmi, legenda degan o'lib qoldi bu qo'chqor sho'ngistlar. Mana. 45 ming. Bozor baho berdi, so'radi. 35. O chotga ekan. Tak, bu qo'z qaysiniki? Allah ortada qarab qo'ydi. Bular qancha so'radasiz? Bular 50 dan. Osman 50 dan. Tak, bu qancha tish? To'g'ri. To'g'ri-ku. Yaxshi. 35. Yaxshi. Qo'z qanchaga aka? 7 so'radi. 7 ming. Tak, bu yerda qo'chqor ekan. To'plardan so'rash so'q. Qanchaga bu? 8. 8. Allohmat iyi bersin. Meranoslar var ekan bular? Qanchadan ekan bular?
Көз страшный ғой. Қараңғыда көрсең қорқақ. Қаншадан дейсіз? Олар 8-ден. Олар семіздері 11-ден екен. Чарба қойлар. Тақсыр, ассалаумалейкум. Қанша екен ешке? 10 мың. Ұлағы менен, а? Жақсы. Ұлағы менен 10 мың дейсіз. Қанша екен бұл? Қошқар мы ұрғашы ба? Қошқар. Күзгі қозы. 17 мың. Алынды бұл? Қанша сұрайсыз? Қанша сұрайсыз? 45. Қошқар, а? 45 мың. Жақсы. Uzaktan geldik ya verin. Қанша бердіңіз? 13 мың. Сіз қанша сұрадыңыз? 16. 16. Магазинский ценасы қанша? 15. Мынайға 15 тен. Бұл қанша түші екен? Қозы ұқсайды? Қозы қошқар. Şef ver. Қолды қармаңыз, еттемелең ба. Қолды қармаңыз, ә? Çağ verin. Қармаңыз. Мына 14 нормально ма? Қай қалып кетесіз? Ошқа. Атайын оштан келіп адады. Ақша есептерді қайсы сатылды екен? Сүйдей сатылғанда. Бұлар кетті? Қаншадан кетті екен? Қаншадан кетті? Сатылды? Қаншадан? Мен қайсы сатылғанбыз? Үшеуі 130 болды. Үшеуі 130 болды. 3 қошқар. Қара 70. Бұлар 30-дан 60. Çoğun қошқарлар. Қозылу қой. Bu қаншаға мұна? 12. Ha bu kozlar? 8 yana. Narxlar? Бұларды 22-ден берелді да қозыларына. Қозылу ба бұларда, ha? 22. Базар баға берді нарқыларға? Берлек ба? Базар аламыз, о. Тоғық көтербетті, тоғын. Қошқарлар. Ұзын, ұзын. Қаншаған екен? 150. Бұларды. Кәше сұрай албайсыз. Бұлар қозысы менен бе, же қозы отдельно? Қаншадан? 30-дан, а? Айка тігейлерші қаншадан ба қойлар? Айкалар кө? Мұнайке қойлар. Қаншадан екен бұлар? 19. Монсча. Қошқар ұғашы ө? Üçü teң bir değil, ha? 19'dan. Жақсы. 19 мың дейді. İçkiler. Tekeler koyayım kaçıdan? 15 bin. 4 öve. 4 başı 15 bin. Ulak. Bu kozlu koy bu? Қозды қой енесімен. Қанша? 17 сұрап адам. 17 мың, ha? Abi Meranostorç? Меранос 13. 13. Қошқар. 13, 13. 13. 13 сұрап. Қозды қой брат. Bu kozulu bu? Қозды. Қанша? 55. Qozusu qo'chqorluğa çöken. Sütke toyuptur. Tüp seviye. Жақсы ekan. Bu qancha bozor baho berdi? 40 berdi va? A qo'y qancha tishnegiz? Qaysi? Menes. Aytsam, o 4 yaş. 4 yaş. Ha, mo'ga qancha so'radasiz? 35.
35. Mınaki. Qo'zi yaxshi ekan. Qancha oldi? Ko'tarmi? Ya. Qancha oldi? Aytpay qo'ydi. Aytpas. Bular urg'ochi erkaklar? Uçmalarmi? Qanchadan? Çoğu 15, kisiniki 12. Bozor olami? Cho'ng 15. Ya, o erkek, urg'och. Qanchaga bu urg'och? 25. Tak, sizde qancha qo'chqorlar bu? 22. Tak, burada qo'ylar so'yaqchi. Bu qo'y qancha ekan? Sen özün aytılım. Bu ketmeç. Yo'q, blok 5 mi? 5 mi? 7'ga alayım. Boz ekan. 7'ga verem deydim. Sizdechi? 17 qo'lsmen ha? Men aytsam berem de berbey qo'ydingizmi? 7000 deydi. Echkilar qanchadan? 4000 deydi. Vojitdan o'tadi. Qanchaga bu aka? 50. Saqsa ekan. Qanchada o'tasan? Tak. Qo'zili qo'ylar, to'qtilar. Sarva qo'ylar buni. Qanchaga bular? Qo'ylar chak. 15 dan so'ra olasiz. Yaxshi. Qancha oldi? Qo'shqor qancha? 20. 20. Bunga qo'ylar tiqiladi. Onday. Qanchadan? 12dan. O'ttakach. Chekida 10. Ne qo'zlar. Qanchadan bular? 5dan. 5. Mayli. Bo'ldi, ichidagi yurmachi. Ichidagi qo'zlar. 5 ming. Qancha oldi ekan? Alaykum assalom. Hozir. Qancha oldi? Qanchadan bo'ldi? He. Qoldi qolsin. Qo'smenda. Avonschi. 7 qoldi. 7. Urg'ocha marqalar. Yaxshi. Mana qo'zlar, assalomu alaykum. Turuz qo'yani. Bular qanchaliklar? Bular 3 oylikdir. Erkek urg'ochi? 5 oy erkek, 5 oy urg'ochi. 10 bosh, ha? Qanchadan so'raysiz? 8,5 dan so'rayapman. Bere turan jeringiz. To'liq 8 bo'lsa beramda. 8 dan olsa berasiz. Shunda 10 bosh 80 ming bo'lib qoladi. 10 bosh 80. 7,5 dan berdi. Bermedingiz? Bergan yo'qman. Biza 8 dan bo'l. 8 2 bo'lsa u degan men. Qayra 8 dan bo'lsa berish kerak bo'ladi. Yaxshi. 7 kelib beraman. Kelib berasiz. Uyini. Adresini tashlasa 10 bosh. Atayin shu mashinani olib keldim. Nomerni aytamizmi? 0703 Aha. 84 61. Do'stlar, qo'zi kerakdir, chalasizlar. Uyda da 20 bosh qo'zi bor. Shundaymi? Shunday. Optimal o'tirgan bo'lsa telefon nomeriga chalib aylanishga so'rayapti. 8,5 dan so'radim aka. Tushasiz-da. Tushib beramda. Endi arzonroq bo'lsa deb qiziqadi-da. Bo'l tushaman inshaalloh. Tushib beram deb chalasizlar do'stlar. Ma'qul yaxshi sotamiz. Bozor alam. Qaysi bozor? Mana qo'zlar. Qanchadan bular taqsir? 7dan. Kezilet. Hech kim so'raychi. Qanchaga? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana doyni eski 15 ming deb turamiz. Bolasi bilan. Qulog'im ha? Ichini qo'yanda ekan, ha? Lan sulaşıyoruz da. Qaysini bo'lasi bu? Ha? Qaysini ulog'i? Mana. Buni qancha sut tutar? Yerine bunda 3 emas 2 litr var da. 2 litr var ama uloqqa deymi? Bu litr bulağı. Qancha bu? Ana
Сөйлесеміз да 5000 6000. Дағы бар ма жоқ па үйде сатылық? Эми бизде болгон ушул эле. Ақшылы жақсы Онча жасасеттерден эми болуп калышы мүмкүн. жақсы сатыңыз. Шындай дейді. Так. Видеоны аяқтай беремін достар. Только лайк басып қолдап каналға қаталып кетіңіздер.